Horasma hubani nasyam haganupan bapa pakon inang rosi hasoman nama poso ijape nasyam marianan bani panorang on hanami padaskon hatani naibata hubani nasyam aima na tarsurat bani pasalmen 20 ayat sada daskubani ayat 10 sonon ma isini tonggo mangapiti raja bani pambubaikor pasal ni si Daud sai ibalusi Jehovah maham bani panorang hasosakan goran ni naibata ni si Jakob ma manramot kon ham sai itongos mabamu pangurupion humbani ianani nama passing in jana sa itukol maham hun Sion sai mardingat ma ia bani galanganmu anjaha sai iharosuhkon ma galangan situtungonmu sai iberi ma hubamu harosuh ni uhurmu anjaha ipasaut ma sura-suramu ase marsurak-surak hanami halani hamonanganmu anjaha manaikon mandera mangusagah kon gorani naibatatta sai ipasaut Tuhan ma sagala panginduanmu sonari pehuboto paboa sai ipamonang Jahobado nami ninakandi sai ibalosi do ia humbani surgani na passing in marhite haluahu na binaheni tangan siamuni na gogohin ia sidia gareta pakon hudado iusagahkon tapi ang gohita goran ni Jehovah na ibatatta do pangajamanta rebab do sidia anjaha makatopas tapi ang gohita puho do use anjaha jongjong total ham Jehovah urupi hamma rajain balusi hamma hanami sadi hari dilo-dilo hanami hubamu ai madasni isini ambilan teks ni ambilan batta bani panorangon Bapa inang hita haganup sonai age hasoman nama poso pasalmen 20 on sa sitong ni isobu doon sebagai Mazmur Raja sarupa pakon pasalmen 2 sablaluh 20 sada pakon nalegan masih isobuton pasalmen Raja halani secara tematis pakon secara teologis pasalmen non empatugahkon pasal Raja halani songon na iboto hita Bapa inang anggo raja itongah-tongah ni bangsa Israel on memiliki posisi na khusus doon masih halani raja ay ipilih na ibata secara langsung itotapkon na ibata secara langsung halani ay adong do keyakinan bani bangsa Israel pakon rajain sendiri paboa boy do rajain mangindo hubani na ibata ase iberi hubani kuasa lahu mengatasi raja-raja pakon penguasa na adong itanohon jana anggo ibasa hita bani ayat na parlobe pasalmen 20 on isubutkan do izon secara jelas pasalmen ni si Daud hasipe sa sitong ni pasalmen on roh ni humbani bangsa Israel keseluruhan doon ay sanggah ibadah atape upacara sanggah paborhatkon raja ni sedia lahomar porang halani ay humbani historis on humbani kisah on do mata kasbata bahwa pasalmen 20 on
aima namarisi tonggo pangindoan pakon pangarapan hubani naibata. Ase naibata mamasu-pasu pakon memberkati rencana pakon sura-sura ni sidia. Totuhi tapi sebagai halak na persaya bani panorangon, ongga hita mengalami peristiwa si sono. Ongga mahita marsura-sura bermohon aseda sura-surata. Ase saut sura-surata. Janah mungkin buedo ialami hita domma ihasomani janah ipasu-pasu bata sura-sura pakon horjaai. Janah onma homa na terjadi bani teks on ase naibata turun tangan maka somani memberkati sang raja ase das sura-sura ai ibagas senadian. Ase ubata bapa inang anggui basahita bani teks napa duahon ijon adong do ijon tonggo ni sedia ase naibata ai membelusi raja bani panorang hasosakan. Ado arti ni panorang hasosakan on. Anggo bani teks-teks perjanjian lama panorang hasosakan umumi ipahami terjadi halani adong serangan musuh na tiba-tiba doma ilobi ni panongkro. Jadi bani panorang ay memang tersosak ma bapa inang. Seng sanggup be mangguas. Seng sanggup be mempersiapkan peralatan. Seng sanggup be bertahan. Seng sanggup be membuat senjata. Halani doma ilobi musuh ni sedia. Jadi sang beizai biasa ni sahalak raja pakon sada bangsa tersosak masedia. Tersonggok betul masedia. Halani doma ilobi musuh ni sedia. Tapi age pesonai bani teks taon sanggah panorang si sonayai mamartonggo sedia. Ase naibatan ni si Jakob tetap meramotkon raja ai. Artinya aha bapak inang, persaya do bangsa Israel ai, agepe raja mandopakon panorang hasosakan, justru bani panorang ai Allah sanggup menunjukkan kuasa pakon holongni lau paluahkon raja dengan cara meneramotkan ia. Anggo bani bahasa Indonesia maka tahun Allah Yakub akan membentengi raja ai. Anggo benteng biasa ni bani tradisi perporangan ni sedia. Somal ni ibutuhkon do benteng na kuat, benteng na koko, benteng na gijang untuk melindungi. Jadi sonai masa sitong ni pengharapan ni sedia bahwa Allah itu akan melindungi pakon maramotkon raja ni sedia. Pengharapan na teguh bani naibata. Asisa sitong ni ambilan on pe gabi bagah-bagah gabi ambilan nama dia do hubat pakon. Mungkin bani panorang on buido hita mandupakon panorang hasosakon. Halani na masa bani panorang on hinorhon ni COVID on dong naman dupakon kesedihan dong naman dupakon parutulun naburiton mandupakon masalah ekonomi na sulit. Jadi si pata merhite panorang hasosakan on sona terpisah nama pangahat do bapa inang. Roh sebelah kiri tantangan, roh sebelah kananon tantangan. Rohan natas tantangan ay ya memang songon pisat matumang singboy mang guas ito nga ni guluh taon. Tetapi justru bani teks taon ipatuga hubata bahwa sanggah panorang natar sosak IP Allah dapat menunjukkan kuasa dan kebesarannya bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Jadi onma bagah-bagah hubata asesa sitong ni mandopakon ari-arion, ari-ari hasosakon. Adong do Tuhan na makasomani pakon mapargogohi na siyam bani guluhon. Nagabi pertanyaan ni naha cara ni naibata membentengi pakon manramot kon raja bani panorang teks on
Anggunini ijon ipatuga do bani ayat na selanjutnya. Sai itongos mabamu pangurupion humbani ianani na passing in. Jana sai itukol maham hunsion. Ternyata adong dua kalimat na bagas na harus irenungkon hita. Itongos do pangurupion jana sai itukol do ham hunsion. Aduh artinya Bapak Inang. Nah, sasitong di Bapak Inang hita haganu, somalni, anggo bani panorang ijia, anggo adong sahalak raja, atap kerajaan sedang berporang, anggo musuh ni ay borat jana buedo tumang, somalni, hasoman ni rajaon, raja hasomani, biasani, on manangirim bantuan, itongos ma tentarani, pasukan ni lau mangurupi rajaon, sehingga rajaon sanggup mendopakkan musuh-musuh ni. Cara bani panorangon idah kita, ternyata tentara nalahu mangurupi raja ni Israel bani panorangai, sedo humbani raja-raja nalikan. Sedo humbani tentara raja-raja nalikan. Tapi bani panorang on bahwa naibata sendiri do na langsung turun tangan mengapiti membela pakon maparguguhi raja ni Israel ini. Ternyata raja Tuhan aido na manongos guguh hubani raja. Tuhan indo na manukul hun sion hun rumah ni nama pasing. Tanda kehadiran nih. Dari sana dia memberikan kekuatan kepada raja. Sehingga raja sanggup dan mampu menghadapi segala musuh-musuh nih. Aidu asasitong ni sing targopang rajain. Sing talu iya. Halani dongdo na ibata. Nama kasomani pakon nama parguguhita. Totuon ialami dohoma. Ialami si Daud sanggapan orang poso iya. Sanggapan orang poso iya. Ido pak kondo Goliat na sunimba gali. Anggo secara logika talu do si Daud on. Tetapi ketika Allah sirsir maka somani pakon memberkati Daud, maka Goliat yang begitu besar bodoh ai tergopang jana talu ibain si Daud. Masih boleh terjadi sonai halani naibata nama nongos pakon manuk Goliat. Toto hita pesonai do Bapak Inang. Bani hagadupan sita rononta. Si pikirota bani panorangon. Na iparuhur kita bani panorangon. Gati nama panghapta songon nalaho madabuh namani bagas pardalananon. Tapi na ibatama katon itu koldo hita. Diberikan kekuatan. Allah tidak membiarkan kita. Iparguguhi do hita. Itatang do hita. Sehingga kita sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Ayo sisasitong di Bapak Inang. Karena kalau bukan Tuhan yang memberkati menyertai kita hari ini, tidak seorang pun mampu berdiri hari ini. Semua itu hanya karena berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Nasir sir makasomani pakon memberkati kita. Dan onma bagah-bagah ai dan onma pengalaman ai nasihol ialami hita bani panorang on adong do naibata nama kasomani manongos pakon manukoli hita bani haganu sipik kironta bani haganu masalahta. Dukasay Bapak Inang bani tekstaon adong dohoma panginduan ni bangsa ay bani panorang ay asen naibata mardingat galangan ni rajain. Anjaha iharosuhkon ni galangan situ tumoni. Ahado artinion. Sa sitong ni sihol patugahkon bahwa rajain paiba marporang doma mengundoskon galangan situ tumoni hubani naibata. Memang somaldo anggo panorang ijia sasahalak na marpanginduan hubani naibata manggalangkon galangan. Tapi perlu botohon ta galangan on lamboy gabi sogokan atau menyuap Allah. Sido halani galangan ay. Tapi na itekan kon ijaima bahwa ia namang galang konay sebagai tanda hasil sironi laho marondos subani naibata.
sebagai tanda hasil siron bulus nyuhurni lahu mangindo hubani naibata. Asih galangan itu adalah sikap hati. Dia mau berserah dan dia meminta hanya benar-benar pertolongan Tuhan sajalah. Aku bisa merencanakan, mendapatkan apa yang kami rencanakan. Jenah aido sasitong ni asih bangsa Israel manunggohon hubani raja agar Allah itu tetap mengingat galangan dengan tetap mengingat raja ni sedia na tetap marondos hubani naibata sendiri. Halanya Bapak Inang hita haganu totu hita bebani panorangon iyo jurdo homa ase mangondoskon dirita hubani naibata dengan sikap hati yang tulus dan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ai ijaido jumpa hita Rusia pakon rencana ni naibata. Ijaido jumpa kita rencana Allah yang terbaik untuk kita. Songon na itong gohon imasmurkon idodingkon bani panorang ijia anggo bani teks on dong dohoma panginduan ni sedia ase ibere naibata hubani rajain hubani bangsa Israelin harosuh ni pakon surah-surani sedia ahadu harosuni raja panorangai ahadu surah-surani rencana di panorangai surah-surani bani panorangai ma ase monang ibagas parporangan on penting tumangdo on bani bangsa Israel. Ang gumonang raja ai itu berarti mendatangkan keselamatan kepada seluruh bangsa Israel. Itu sebabnya mereka berdoa bersungguh-sungguh agar raja itu mendapatkan surah-surah pakon rencananya. Tapi mereka tetap yakin bahwa surah-surah ni raja ai, rencana ni raja itu berhasil jika rencana itu ipondo sedia songon surah-surah ni naibata. Ase gabe kunci do homaon Bapak Ina. Buedo surah-surah ni jolmaon. Buedo rencana ni jolmaon. Tapi haganupanin boy terjadi anggo surah-surah taai songon surah-surah ni naibata. Halanyai, porini pelang das surah-surah na Siam, porini pelang das harosu nihur na Siam, anggo memang lang ay harosu ni naibata na terjadi hubani na Siam, lang pala badokah tunay Siam ibagas pusok nihur. Sebab jika Allah berkata tidak, pasti adong na dear na sihol ipatalar naibata itong-atongah ni 10 taon. Na ondo sa sitong ni ambilan pakun bagah-bagah ay bahwa Allah bekerja sesuai dengan rencananya kepada orang-orang yang dikasihi ini. Halanya Bapak Inang marsurak-surak do bangsa Israel manaikon mandera ibagas napay may mahon hamonangan ni rajain itong-atongah ni guluh ni sedia. Janah na luar biasa anggoy basahita bani ayat pitu anggo tulimat ibasahita adong ijon babak na baru. Ayat sada das kubani ayat onom nekan ijon konteks ni sedia sanggah paburhakon raja lahu marporang. Tapi anggoy basahita ayat pitu ijon seolah-olah raja do mamulak marporang janah do mamonang. Halanya ini bani ayat pitu. Sonari pehuboto pabua sai ipamonang Jahobado na mininakani sai ibalosi do iya humbani surgani nama passing in marhite haluahon na binahenni tanganni siamunni na gogoin. Ahado artini on Bapak Ina sa sitong ni labi mulak raja marporang panorang ay. Tapi masih ia tahun izon sonari pehuboto pabuasai ipamonang Jahobado na mininakan. Ahado artini on. Sa sitong ni on masada keyakinan ni bangsa Israel. Mereka itu yakin bahwa raja yang dipilih, yang diminati, yang diurapi oleh Allah pasti akan sanggup mendatangkan kemenangan bagi mereka.
Jadi ondo sa sitong ni pangarapan ni sedia ay. Ang gudoma ipilih na ibata, ipargogohin na ibata, sanggup doay. Janah puncak ni holion ay mapasal Mesias Indo. Mesias yang diurapi, ondo holi na membuat kemenangan hubani sedia. Sempitah kemenangan marhite perbudakan ni jolma, tapi perbudakan humbani dosa. Janah hita na persaya bani panorangon, doma mengalami kuasa humbani Yesus. Doma ipamona, doma itonggor, ia hapkon hita. Naha kuasa ni Yesus Kristus na memberi hamonangan itongah-tongah ni guluhta. Ambilan nama dia janah na harus iguluhkon hita. Halanya Bapak Inang hita haganu pasoman Kuria, bani panorangon pe taridah do naha semangat ni bangsa Israel ay. Naha keyakinan ni sedia namar Tuhan. Angguni ni makatahon, anggo bangsa-bangsa ay mangusagahkon, garita pakon hudani, tapi anggo sedia mangusagahkon koran ni nebata. Musuh mereka datang dengan senjata, pasukan dan masanya, tapi mereka datang dengan nama Tuhan. Maka dengan nama Tuhan itulah mereka dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Kita pesona itu untuk mengalahkan musuh-musuh ta. Pitah goran ni Yesus ma na ia jamkon hita. Isedu musuh ta panorang un Bapak Inang. Sedo jolma. Tapi si bolis hisap-hisap ni daging. Pakon rosu-rosu ni dunia ol. Seng sanggup ham mandok konai Bapak Inang. Seng tahan hita mandok konai. Halanyai marhite goran ni Yesus ma ia jamkon hita, ius sagahkon hita, ase boy hita jongjong das bani panorangon. Anggo bani teks on sedia na mangusagahkon gareta pakon hudaay rebat janah makatopas lu. Tapi anggo sedia tetap jongjong lu. Musuh-musuh Israel itu berjatuhan, tetapi mereka tetap berdiri di hadapan Allah. Maka segala persoalan kita, segala tantangan hita bani panorangon, boido hita jongjong mandopak konai ketika kita membawa nama Tuhan. Anggo ondo ia jamkon hita, ondo iparmalo hita, sing sanggup hita mandopak kon haganu persoalan na hita nohon. Sing sanggup hita mandopak kon hata ni halak na burit hubata. Sing sanggup hita mengampuni halak na menyakiti hadita. Tapi ketika kita bawa nama Tuhan, maka Allah akan menguatkan kita untuk mengalahkan segala musuh-musuh yang ada di depan. Maka Allah akan menguatkan kita untuk berdamai dengan orang-orang yang melukai kita. Maka Allah pasti akan menguatkan kita untuk memberikan pengampunan pada orang-orang yang melukai kita. Hal itu Bapak Inang, usagah kok kita ma, azam kon hita ma, goran ni naibata, goran ni Yesus rosi sadokah ni dokah ni. Halani pitah goran ni Yesus do namar kuasa mengatasi na itanohon pakon na inaguriatas. Halani ay ambilan on bani ayat 10 itutup bani tonggo na diar tumang. Ham Jahoba urupi hamma rajain. Balosi hamma hanami. Sadi hari dilo-dilo hanami bamu. Onma tonggo ni sedia. Itutup ibagas pangarapan. Ase na ibata ay tetap membalosi sedia. Totu Bapak Inang tonggoon lang pitah tonggo bangsa Israel panorang ijia. Tapi tonggot tadohoma tonggo bani ayat 10-on. Ase boy mahita makatahon tonggoon secara komunitas sonon. Ham Jahoba urupi hamma hanami. Balosi hamma hanami. Sadi hari dilo-dilo hanami hubamu. Janah secara personal hubata boy mahita makatahon tonggoon sonon. Ham Jahoba urupi hamma au. Balosi hamma au sadi hari dilo-dilo ahu hubamu. On matonggo personal tahubani na ibata
asinai bata ai tetap makasomani hita. Jana hita pe tetap jupahan gogoh na baru, semangat na baru, lahu mandalani ari-arini goluhta. Amin. Tuhan Yesus memberkati.